بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آده هندما مولين برنامج إمها بلنترنا مرحبا دنوا هندما مي برنامج Ministry of Islamic Affairs كم هفتا إجبس هوم أدي أنغار ده جنستوي برنامج آده ألوم مي برنامج بينمكي تبي فرنا هم ديني معلومات تيجي هندان آكود دينو آده ما الله سبحانه وتعالى ألوم من أنغوا فواني handan koddinumaki mu'minunna manfa qur'ane kamek kamuga ehen kamu algomme mi balani manfa qur'ani mawlumattake tiyabe funa genesteveto ada algomme mi program kuriyadda gota bala irugo komme hafta egges komme duhegges program ga dini ilmu eringe tere debe floke bare wada gen debba algomme naaki mi program ga tiyabe funa mawlumatta genestinu mattaka egoto algomme naaki mi bare wada gen debbani asheh ahmad maumun adi asheh nimal muhammad debe funas program marhaba ayata adalome medu wahaka dakkana mawdu badairu adalome hama muhimmu mawdu taka wahaka dakka me gendani alukama gulifa mawdu taka hama mi deki daira takum wahaka dakkum dairu alukum ge wahake ki alugum me gina mi dekeve wahake ki darumaya sawab hod mattaka eki goggota alugum men mi kureve eki bawettawge alukum ge wahaka egiteren alugum medu wahaka dakkani sunnen alukan taka gule gotun sunnen alukum ge sawaba darumaya gule gotun medu alugum wahaka dakkam genda shana ham feshmo gotun aluma medu sunnen alukama magandu gotek ali alu adane henname saluma ham feshmo gotun jumla gotek alukan ham mi maana kurave goy bayan kol de fanta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man wala ade alukumuge maane dimukurin hama alukama gulifawa kamaka ham ishara kollen beenu ve hama Allah subhanahu wa ta'ala insana khalq kurbafawa imme maagadu maqsadaki wesagigat ko insana wujud kura maqsadaki mi kan Allah subhanahu wa ta'ala ki Qur'an go hi kurbafawani wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun hamaga shorun timan ilahu jinnina insin khalq kurbafawani hama ekani timan ilahu alukon kurmash illa liya'budun wahi kurbafawani hama ekani timan ilahu alukon kurmash ehme mi alukan hagigatuka insana Allah subhanahu wa ta'ala bimmatiga khalifa ver kuruma fahuga ena hawal kurwafa emme bode masuliyateki emme bode wazifa ki Allah subhanahu wa ta'ala ya alukan kurum ngeta den kubato alukamuge maane ki demeti swal kore fada alukamuge maane ki ibn taymiyyah rahimahullah di inum sem be ful bilal fa fada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min qawlin wa amal ngeta ei insana ga amala ena ga bahu ena mi kura kantatta mi ena ga amalan kura kantatta bahu wa ena mi buna basta ei Allah subhanahu wa ta'ala ga ruhi wodi gatuma ilah subhanahu wa ta'ala ga fussawun libigatuma taka eniyatu ena kura komme kamaki ei alukum ga tere gawanaka ehna mes alukamaka womattaka mata kamen alukamaka womattaka ekamuge ilmerin sharuttake vis bayan korwa fawe ege terege emme muhimmu sharuttaki e kamaki e Allah subhanahu wa ta'ala ge anakantattege terega no himene kamuga wana misaleka kiyam buyum taka darinnan mi kiyam buyum mi hoda dinu mattaka ene kurama sakketaka andari hoda mattaka kurama sakketaka kiwis hama alukamge tere wannane kantattu shawun hama shay nimal ga waka fuluga awmen alukam me maana kuren der fula daira ga hama alukam maana kurege midi alukam me waka dakkam mewen sunnen alukam ga waka alukam hama waragina wajib alukam ga waka ba dakkam ko ba wajib alukam sunnen alukan taka hori tafatak ade mi furtam bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah shay nimal dem fa kore vafi mi alukam maana kore gotto ga waka den ege tereng dem meti swal ga devana bayka mi wajib ade sunne ವಾಜಿಬ್ ಅಳಕಂತೋಗ ವಾಹಕೇಕಿ ಏ ಅಳೋಣ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಏ ಮುಕಲ್ಲಫೆಗೆ ಮಚ್ಚ ಮುಕಲ್ಲಫುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುರುಂ ಲಾಜಿಮ್ವೆಗೆ ವಾಕಂತತ್ತ ಮಿಸಾಲಕ ಫರ್ದು ಫಸ್ ನಮಾದಕ್ಕೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮುಕಲ್ಲಫ ಕುರುಂ ಲಾಜಿಮ್ವೆಗೆ ವಾಜಿಬ್ವೆಗೆ ವಾ ಕಂತತ್ತ ಮಿ ಅಳುಕಮೆ ದೆಂಹಮ ಯಾಯಕು ಮಿಸಾಲಕ ರಮದಾನ್ ಹೋಗೆ ರೋದಹಿ ಫೊಂ ಏ ಕುಳದಾಣವೆಗೆ ವಾ ಮಿಹಾಗ ಮಚ್ಚ ವಾಜಿಬ್ವೆಗೆ ವಾಕಮೆ ಏ ಮಿಸಾಲಕ ದತುರುವೆರಿಯಕ್ಕಮ ಗವಾ ನಮ ಏನೆಂಗೆ ಬೈ ಮಿ ರೋದ ದೂಕೊಲ್ಲಮುಗೆ ಹುದ್ದ ಏ ರೋದ ಫಹಿ ಫಂ hame hemme mi wajib kantatoge terega badamatam sage islam kamga rukunta ge terega himene fas rukunuge terein ves zakat dekkum misalaka zakat dekkuma ki wajib kame ehen namoes zakat dakkan je wajib daraje midani halet ke medwere womu
e halatu nota sharutta furihama vejjekamu gawani nama enega macca wajibegen ve adi en nudakka fe ekan nukoffikamu gawani nama ena faaferiswan em egotan himene kandata mane ki mukallafunga macca wajib kurawwa nota sharu kurawwa fa kamen ekan nukoffikamu gawani nama ena faaferiwane adi ekan kurumun ene gina guna sawaba daruma libigen dane kantatteke gewahaka den anebbai kam yati sunnek kantatteke gewahaka den alukame oti ma faharuga amugote galon mege divehinge terega visnun alukame bunafiya manakurani namadan ekan e namade alukama ki hame ekani hagigata ki alukan ei hame ekani namaden nu ai allah taala hudda kurawwa fa not halal kurawwa fa kame allah taala hudda kurawwa fa kame komme kamuga vies allah hazratun ni daruma edigen sawaba daruma edigen kura kamuga wani nama e komme kamakives ei mi duniyege insan hedde maqsad ga wahake kurin shene mal ishare kore vita insan heddevi allah alukan kurumashe em alukan kurumuge maanage terega mi duniya bina kurum wese ba himene maane ke allah taala hudda kurevi halal kurevi gotuga ege misalaki darifas kole bina kurun ehme darifas kole bina kurairugaves islami shariatuge ebove ege usul taka hamateke khandalu wa maane ki zawaji hayatege wahaka em ekamuga se boin ehme e halatuga egatan ekan kurun ei kommagate ves alukame gotuge himene gen dan den jumla kon alukamuge nota mi sunnen alukamuge wahaka dakka iruga sunnen alukamuge terege himene kantatte ki ekame koffikamuga wani nama ene sawab libene ehennam ekan nukurevi diumakun kommen ene kan ege faafe naannane kantatta maneki kurumun ene sawab libene ade nukod kollumakun ene kan ekon azabes libene ekamaku ei mi sunnatu ganota mi wujudu gan ningechekkama gabul koggen e darajen inkar kura daraje gossikamu gawaninam e hisabun ete ege sawbun ene faaferi be maneki ena mi islami shariyatu ga mastartawge terega mi ati takiritu qur'ana kirit rasulullah sunnata ijma qiyasa e min evves echeka inkar kureve fada merumakun enege basmagun wata enege amaltakun kame dakkave kamu gawani nama ege maneki e hisabun ene faaferi wane halatuga envima sunnen alukantaki kurin denne fadan mi ekamen ene kura koffikamu gawani nama ene sawab liben en sawaba darumen edigen alonmen kura komme kamaki ei ekamuge emme muhimmu en ekkamaka wanje enege amalge ikhlas terikan nota niyatuge ikhlas terikan emme niyatuge ikhlas terikan ovegen ekan kurima mi tafatu fenigen dan shane malam hama sunne alukamuge tere waden sunne alukantaga waga dakkam farairuga koba sunnan alukantaw gotu alumenna kurevidana muhimmu kantatta ki adi e alukantaw tere invest rasul sallallahu alaihi wasallam emme boda baro elubi alukantaw ki koba ade ev shakkene gotuga islam deena ki mi alumen mi muslimun mi de duniyege bahajjerkan hodade da ngeto ev shakke ekabenu duniyege ev sagafaten ev visnumen ev kabul kurumen islam deen alun menna mi defada mi fursate hagigatu gara difanu akan ei mi salame buddhim visnali komme mi hekabbe sama ingingen dane kame ei mi meha mi ta'assubun salame ve hore gota visnafi kam gawana baki gote kan amille kan naala hore mi ragala visnafi islam dinuga asluta ka usul ta ka detere visnafi kam gawana fenigen dani e usul egotung algon minna fenigen dani islam dinuga hagigatu ga wajib kantatta ngeto hama ingilin guna lebeha mad ngeta awun misalaka balafi kam gawana ma fardu fas namaz ngeto mi fardu fas namaz de kimi allah subhanahu wa taala alumena fansas namaz ge sawab libena gota labba fa kame ngeto demballawa mi misalaka tankule durajjila kam gawana hajj ngeto awun hadam wani ma nabiy sallallahu alaihi wasallam eduhika sahabin mi hadis kurawani inna allah farada alaykumul hajj fahujju تبع من نتكا الله سبحانه وتعالى حج فرض كربا فيه تبع من حج واش حج قالكم هذا كراش إهن أمي إكلك فان حديث كربي مصحابين ترين بيفلك ودار وني أفي كل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم هركوس هي أمي كم هركوس سما فرض أركم من هي حجك حج ما سبادة كم هركوس حج دوس سبادة هنا مس فرض هي كم هركوس سما كم مهيك متجبس دين كلك فان حديث كرباني أما إن الله فرض عليكم الحج فحجوا إذا الله سبحانه وتعالى بأنه وجب فرض كربان في حج إكل صحابي أنا كان سمع سؤال ده حديث كرباني نيت أم فهم لو قلت نعم لوجبه
timan kale fan aayke vidalu wi nama wajib wan ehne mes Allah subhanahu wa ta'ala ge member fulun ilahu ge hikme fulun insanun ge macca hagigatuga mi fardu kantatta iha ginennu ngeta awun duniya gole eru sawun misaka ustaz mahmuna mahira awun me gole eru mi awun min kiha bodakatto aslu mi gos kamaka vedanti visna kantatta war maden unta ehne mes ngeto fardu kantatta madukamuge wine mes Allah ge ruhi wadi gatun mihekan hasil umattaka hasil urmattaka waram muhim kame sunne kantatta gina kur ngeta ehmege mi onnani Allah subhanahu wa ta'ala emme lobi wadi gannawani ilah wajib kurwa fa fardu kantatta barabar furiyamen ada kurmash efahuga miha sunne kantattan ada kurum matiga demihore kantatta ka lobi je kantatta matiga demihunna haluga Allah subhanahu wa ta'ala ine wagi wadi gennawmuga ene menige comfortaki Allah subhanahu wa ta'ala ruhi wadi gatun mama ge bastan aduha tan comfortek kam gawane ene lolaki Allah ge ruhi wadi gatumuge mi kantattake ene lolum fenna nota lolum bala gunamanaka ene e gunawan vegen dane mi gotan asfa hadis bas fulinge baade mi meru ehma migen alumene megene hakikatu sunne kantattake waram muhim kantattake den hama awun dannawalam beenugani qiyamid do hemme fortam hisab bille alkume gotukes meren farubu fasna ento أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله قيامة دي أم فرتم حساب بالله وني نماذا بيكتن نماذ فرض نماذ نيت فرض نماذ إنا سلام نوجكم غوانا من سنة نماذ نيت هم سنة كنت تكيها مهم هم سنة على كنت تقولين هم مهم كما كي حقيقة تقول سنة نماذ نيت إحنا بس مينغا أصله على من بسنالن جه مهم كما كي إكي ميون نكي إكي كان كما emi hage shawgweri kama emi hage hivara emi ekakkama mi ene kura hibba sunne alukanta togetere fardu kanta tege demme sheikh mamun vidali fadan ham komme muslimek macha mukallafek macha ene irga wajibege wa kanta tege dem bay fara halato gotunge baade ada kurumuge kayfiyata tafat ada kura got ehne mes sunne kanta tege ki ei emi ha ekanta takuri min waraku ngeto ene Allah subhanahu wa ta'ala ruhudi gotun libe sunne kantata tere midenne ven namad faru mi sunne namaduta ada kurumati demi hurmaki kiha muhim kametto hadis basful gahasam yoni mi reka duwala ngeto mi fardu mi rakwetta fiya fardu was namadu misatar rakwetta itura bara rakwe kofi mi hayas rawatib sunnato gotu kom me duha ke mi heka gadware bina kore vene wa kas ngeto kiha mati vela alu kametto ehme mi namad mi emme bodan algonu visnen chekanta ya ekiga den huri alkonta taka bisama olmena hama war boda visne mi sunnen alkontoga waha kalonu men dakka iruga mi hama kurin demme almen boda me waha dekki namat taka begatun ege iturun almen badala iruga rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatuge ekalege faanuge amali sunnatun ekalege faanu dekkeve namuna balaruga ekalege faanu homa burasfetto rode hippemga wahakaya adi komme mahegge mi medufay tinduhoga rode hippe wahakaya mi adi ege iturun mi ashura duhoga rode hippe wahakaya mi kantatte ki waraboda fahak kullan je kantatte den hama yaay ko alon menna mi lobet nabiya sallallahu alaihi wasallam sunnatu mi har alon men mi vet koran medani Allah taala hurmat tere kore rajab mahoge terega hurmat tere kore masar toge tere rajab mahoge terega alon men dosta gunamu medani den hama yaayku mi ramadan mas alon menna baddal kuran kudatam wamun anna hinduga alon men warabboda hama badalan je mi sunnen alukantakuge wahaka dakka iruga mi kirit rasulullah sallallahu sunnatuga ekalefaanu hadis pasfurata kon sabit faagatuga ekalefaanu ehen aharuge ehem mastakigga roda nuhippawaha ginen ekalefaanu shaabam mo roda hippevi kama bayan kora hadis tani bori e megota bala iruga alon menna mi annani mi barakatuge dos ko eba kurimati ve mane ke rajab mas nimma rajab mahoge meden hay sabu galon men mi mihaduge mi miharo mi hisaba dero ga ganaka mi tibiruga den shaabam mas den ramadan mas mi annani ema shaabam mas anna hinduga alon men hama shaabam ramadan ma tayyaro mo gotun shaabam mahoge terega mi roda hivon gina kurumuge wahake ki ei alon men nan hama kiritma nabiya sallallahu alaihi wasallam sunnatuga ekalege faanu mi alukamuge gotuga kurevi kantattoge teren fahak kollan je kantateke ga wahaka den hama ehemme mi homa burasatiga roda hippamuge wahake balaruga mi ei mi haftaga amaltan ufulleve doskamuga wative e dostoga roda hippama ekalege faanu baru alwafa wakan mi hama warabodan alon menna fenna kame
එහෙම මේ අලුන්ම මිදක්කනි ලොබෙත නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ නමූනාගේ වාහක එකලේගේ ෆානකි එකලේගේ ෆානුගේ මේ රිසාලතුගේ කුරින්නා අදි එකලේගේ ෆාන රිසාලත බාවලෙම ෆහුගාවස් එකලේගේ ෆාන කුරවවා ෆවාදි කුරවාන හුරි අෆාෆත ෆුස්සවාද වාෆා බේකලේ එහෙම එවරුගේ මවසොම් බේකලකු අල්ලාහ් තාලාය ශුක්රු වෙරිවමුගේ ගොතුන් එකලේගේ ෆාන එදෙක්කේ නමූනා අලුන්මෙන් හැම දෙmme ෂෙහනිමාලස් ෆාහ කරවෙත අලුන්මෙන් ක අබදොස් කොම්මස් ذاتගේ කුෂ ෆාෆෙකන් අරය ගණේ ෆතිබේ බයි එහෙම ඒකන්තත්තකුන් අලුන්මෙන් සලාම වුමට්ටකා එක්කමකන් මේ අල්ලාහ් තාලාගේ රුහි වඩගතුන් හොදමට්ටකා අලුන්මෙන් කුරවේන කමකි ෆර්දු නමාත්තගේ ඉතුරුන් සුන්න නමාත්තකුරුන් දෙන් හැම යායකු අලුන්මෙන් කුරවේන අනෙක්කමකි නරකයන් සලාම වුමට්ටකා අලුන්මෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉබවේ කන්තත්තකේ බයන් කුරවාෆ එගොතුන් බලා ඉරුග අලුන්මෙන් ඒ ධර්මය සවාබ ලිබෙන් හුරි වගුත්තකගේ වාහකයා අදි මේ දුආ කුරුන් නොත මේ නමාද කුරුන් zikru කුරුන් හේයකන් ඉතුරුකම් බොඩුවගෙන් වා ධර්ම ඉතුරුවගෙන් වා වගුත්තකගේ වාහකයා දුආ ඉජාබ කුරවා වගුත්තකගේ වාහකයා මිහුරිහා වාහකතකෙන් අලුන්මෙන් එබවේ බයන් කුරවාෆ එහෙම සුන්නෙන් අලුකමගේ තෙරේග මේ රෝදාගේ වාහකයා ඒගේ ඉතුරුන් mi den adi mige terega ma sunnen alukamuge terega faah kollenje anekamaki alonmen korin wah dekke zakatu ga wah kannota ege iturun ibada sadaqatu ga wah ngeto sadaqatu ga wah kage terega mi annani insana marwegen diuma fahuges enaya medunu kendi ege dharumaya sawab libilibi hunnane goitteke ga wah ka bayan kurwa fa wairuge ege tereng e wah ekkamaka mi onnani demigenda sadaqatu ga wah ka den demigenda sadaqateki kobakan ilmerin ebave bayan kurwa fa ege terega miwani misalaka miskita bina kurun nota mi hospital bina kurun madrasa bina kurun nota ifada mi dini kamaka ekamuge hede kurun ifada hede kufikamuga wani nama ege sababun mi ege manfa libe bayaka etanegge nota e kureve hedegge manfa libe bayaka libe dharumaya sawabu hama gamas libene hunna dharumaya sawab Allah rahmatun hama emi hunna libe dharumaya hama me tikroves uni nuwe e heda kurumuga mi wake mi heda kuri faratan ege daruma libi hunnana kamuga bayan kurava hadis tenge boy eme egota balaruga alonmen viwarakum masekke kurang eba jehe mi sadaqa kurung ituru kurumuga wahakes ekam mi kurani ki kuranto ekam mi kurani hagigatuga narakam menjo mattaka narakaga azabun salame vumattaka alonmen kuran kura kandatte gotuga kura kameke hagigatuga mi kamaki shawama sunne alukamuge wahaka deke wono iruga hama debe flogas wahak fulu warboda faha kore sunne namatawge wahaka adera hama namatuge wahaka dakka sunne namatawge gotu argumen hama gina kantattake fennange bohutte gina shaw nimalge wahaka fuluge sama rawate sunne tawge wahake ishara kore wade ge iturum sama bawru alukan sunne namatawge gotu namattaken ge bohuri alumen belun tereng hama be flo kitan ara wadagan fane kobaba etimanna misalaka sunne namaz kuram beenumani kon namaz baye emme iskandigen kuram we huriha namaz nukure vidan ehem vejjam namaz to utere sunne namaz to utere sawaba dharma gotun emme mativeri namaz ki kobaba shan ade wara muhim suwale ingeto mi awun min mi amuko diriyulmuge terega hama eki fulunge hama busy schedule adi mi ulenje gotun huriha he amalteke sunne amalteke nukuroma ki kashigem wakame adiyage ituran algonmen hagigatuge sam mufrasadon fa hakkolen beenuwe algonge terega onna kame tima kura he amal anaka kuruman e mi bai fahara mi wahake westeke ena nukurati ene malama beseba kurave mi galme visnalen jehe me muhimekam ki suwarge kan Allah subhanahu wa taala ad-durqul lawafa wa kama e ad-durqul ki tafat he amal ta kura mi hum wanuma Allah subhanahu wa taala kandalu wafa ad-durqul takik e tere de me sheikh Muhammad bayan kura wafa fada mi sunne rode hi fami hunna ngeto hasa dorkole vesebave ehmima egotu mi demeti kore visuala gurwala iruga ngeto emme mai sunnen alukamaki kobato balala iruga ngeto emme mai sunnen alukamaki ei mi reganuga mi hon nidafati be irukura namat ngeto wasallu bil layli wan nas niyam ngeto wasallu bil layli wan nas niyam kalifa hadis korawani tiba mi hon mi reganu mi hon nidafati be wagutu namat kurash ehme mihun ghafilu kamuga tibe wagutegga kura he amal ei hagigatuga waram mahkam boduge ba ehmege shaaban mahkiwes ei mihun miyene de hurmetteregen ba divas teterega onna mahkawati mihun eha bodaka e maha deterega samaluka mennude ehna nabiya sallallahu alaihi wasallam e mahuge beenun tirikam bayan ko devva foni mihun ghafil fatibeti
nge tarajub maha mi ramadan maha de tere ehmiba mi ghafilu kamuge wagutegga mihun nidafati be wagutegga handuma nattala ti wagutegga kura hiyo amal tak waram muhim amal ehma reganu wagutu tak kura midenne bihin emmi damu namad ngeta damu namad ki bay mihun hama waran udagu masale mi masale ngeta ehne mismi hama wara faseh kam ngeta reganu ki isha namadu fahum bas hama mi ene fajr swad galikam faalu ejjom kuda wagutu kolaka kurin hama mi namad kure vidan ngeta नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न अब्बास सवाल करवनी मी क़ियामुल लैल बेगत रे अलकमा बेगत गल हदीस करवनी सलातुल लैल मसना मसना रे अलकन देरकोतुन्ने मी को नमाज करम दनिको फातिस वेदान कम गे बिरु हिवे जे कम गवान एरकोतुम बितुल कोल्लाश इंगेत या बेसिम फासे कम मे कम इंगेत एमि मी देन अनिका वरबुडु तकलीफ क मी हुन वेगेन दा कम मी नुनिदा mi nunideti misalaka bay be fulun e bari halatu gotum wes dienu hen khal duty එක hunnen jamu sababu wes mi nunida hore veti ve damnamad kuru mi bay fara bay be fulun do kolleve ngeto nunidai mi hirem damnamad sahen wane e hen onna kamennu ngeto damnamad ki hama emi he ko nunida hutta senen hama ena misalaka di amdun mi ko nuni digen ule kamu gawana ngeto nuni digen ule kamu gawana ma tedu vela fama mi damnamad garakwette kollafa ngeto e waram muhim kame dem miya ekiga mi emme ragalu gote kamal gon me sama dannawan jeni hama ni dafama kurmi sabaki miha hunnani mi itura mi nashat mota ena hunnani mi harakat terbe fadetto mi ane ene hiwagi kalli bifa ehme me ene fase kama ekige kan kurebe bima mi sunnen alkan datta hoitere sunnen namata hoitere me main namad en namad ki mate mi main namad ki hama mi dam namad hama ya ifade ngeto algon minge hashigano gowa akkom me hulaka sodagate wakom gadis pasful gas babe ngeto ehme ekam fobedde namad kam menani duha namad ngeto adi hame fadang mi fatis namadu gi husunnatu ge wahaka mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan koraba fani ngeto mi rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha fatis namadu gi husunne dunia ga huriha ichka barhe kambodu ke hadis korabani dunia ga huriha ichka barhe kambodu mira atta sama mai sunnen alukan datta mige waram muhim ke mihe ko e namade kurumga sunne namade khasa ko fardu namade huriha me istimiti benche ene me sunne namade kurabba kam gawana me namade go matiga demi horwe to belu ngeto e mi allah emmel wabodi gannawali mihe ko he amale kurakam gawana me amal matiga demi horwe ei hagigatuga mi ibrat kiwes nuwata hagigatuga furiha mewa evs miha libigen dani emme fahogata hame ekamatiga demi horawuni ehna mes miga muradennu misale kalun minna detere ko mi reganu hela horawuni ehme mo gostam namad kollani tibanna mi am ko qurami hinone em tibanna miregunu qurane me damnamad e vessama e gotan yanna heo visnu kiwese allahge mi tawfiq tibaya ngeto ehme e wagutuga sama namad kollawash ngeto adi damnamad daim kan nukurun kamuga bina mi demme mi sheikh nimal faha kore fatis namadu ge sunnatu garun hitan erama en hama ituru mi ituru bare gennas adi ege iturun rawatib sunnatu ge tere himene bay rakwetta ves wahakes mi iturun hama bayan kurwa fe be sunna materen emme materi namadu ge wahaka alme dakkam dairuga ege terega mi fatis namadu ge ihsunnatu ge tere kan aam halatu ge vejji alun men hama emme ves qabul kura ekkamaki ei namad qada kurumuge wahake ki ei ega zaatuge onna wahake nune den sababen halate medweri vegenda eruga e mi ay kamaku aamu halatu gonneche nunkamuge gine elmerin ebbasada annwani en mane ki gota namade mi ega wagutuga nukurevijje kamuga wanena mena furatama kamaka jehni tauba wan kamuga elmerin vidalwani ehen namas mi farad namat toga ad ehen namas mi sunna namad mi rawatib sunnat ter khasa gotega fatis namaduge sunnatu ge tera kotega wahake boda balala eruga nabiya sallam sunnatun sabitwa gotuga ekalege faano mi baru alwa febe adi ekalege faano mi haya pologa bayen asaw bekalun e gotan ekanta kurevi ma e abehe gotun eche vidalne du kuraba fe se bohuri bayen halata hoga ege terega menani fatis namaduge sunnatu ge efarege ekalege faano adi asaw bekalun mi ahar flappa fatis namada mi fatis wagutan henu levuni den mi heful levuni eruga iru aragen iruge hunukan ihsas kureve hisabuga
den hisabun tedo wadagen ashabe kalunna ko em furatama mi fatis namaduge ihusonne kurevuma fahuga den fatis namadu kurevi ema egota balaruga mane ki e halatuga ves dukoggen nuwane derakote gotuga bayan kurawwa fawa derakote gewa ke marun men hama hagigatuga warabboden eba visnalen jehe hendunuge wagutu alun men mi zamani gotak kiya kamuga wanama hendunuge mi kasratu ennoto hendunuge kasrate me hendunuge kasratu Allah subhanahu wa taala miwani alun men muslimunna eti mi kasrate gotuga kureve kame mane ki hashiganduge huriha gunawantakan alun men genna harakattake e harakattawge terega e haraka kurumuge sababun alun menna dharumaya sawabu libene gotakan Allah subhanahu wa taala miwani mikan alun menna lavwafa ehwema ege faada libigatumattaka masekke kuruma kiwes ei alun men kuran jehne kame den hama yaayku mi rawatib sunnatuge wahakage terein adi mi sunne namaduge teren sawaba dharumaya ge wahaka bayan kurawwa fa hinduga ege terega ebave bayan kurawwa fa nabiy sallallahu hadis bas folegga mendur namaduge kuriga 4 rakata mane ki namadu kurin kurave 4 rakata adi fahun kurave 4 rakwe mi fahun kurave derakata mi em mi kurumuge sababun naraka enega maccan haram wegen wana kamuga bayan kurawwa fa hadisen eba ehem wecchi kamuga wana alon men viwarakun narakan salame veto kurave masak kuran jehe masakken adi suwaruge wasilu mattaka alon men alan jehe fiyawaluta kuran jehe masakketan kuran jehe hivwaru mi mige terega alon ma faha kollen jehne kame ehem wima alon men hagigatuga mi miskitan arafa hamekani namadu kollan uta fardu fas namadu ekani ada kollumuge badalga ege iturun miya fardu namataka gulifa hunna sunna namadu taka adi ege iturun kurinshe nimal faha kore fadan dam namadu reyalukan mi namataka iskandinu den mi namatu ga waha kalun men dakka iruga mige terega alun men ebe itura visnalen je kudukuda noktaye ingeto den mi dharumaya sawabu ga waha kai dakkam da hinduga ves nabiy sallallahu alaihi sunnatu ga ekalege faana barwalu wafa wa gotuga firihenunna mi fardu namata miskituga kuruma adi mi fardu namata ka gulifawa sunne namata geega kuruma baro alu wafa bave beenumaki kobato beenumaki alon menna e geeterege vettaki ves Allah matin handuma kureve vettek kamuga heduma baro elumatta ka kele faano ummata devwa fa irshad egotun ehema sunne namaduge dharumega waha kalon men dakka eroga mi denne waha kismige terega itur kolla na ad miedu handuma program galgo me wahak dakka me gendani sunnen alukamuge sawaba dharmaya gulegotun ad miha hisaban ayru salgomenna me geneste on maulumatta kitibe fonna beenun ter maulumatta ka vikama alu ummeedu kuran alumenna ha mi hisaban adem uruge sunnen alukama ki koba kama adi sunnen alukanto teren alugomenna kuran uri kantattoga wahakadi hasagotege namaduge dairage teren alugomenna hama emme dharmaya sawaba huri namatoge wahaka ham faha korwege me gennidiye aderat kura kuriyan hori wagutawge sam mi mawduge dairage teren algomen tibe fonna beenun ter mawdumatta geneste to mase kormu gendana ade hadum mi program ki Ministry of Islamic Affairs on komme haftai ge ves homa ade angaru do geneste program shami algomen hama mi mawdum wahage dakkar sunnen algomuge sawaba dharuma ge wahage mamun algomen wahage dakkam dani den algomen mi haisa ban ayru gam wargina algokantoge wahage deke vijje ene tolne terane dharuma sawaba ge wahage me algomen balala ayru sunnen algokama farlu algokama demadu dharmaya sawabu gori tafawataki kobaba ade shakkennen ega warbod tafaten annan misalaka danwa kamuga wanama fardu namataka bala iruga fardu namadu jamaatuga kuruma ek wakin kuruma ege furtama wagutuga kuruma adi mi jamaatuga kureve iruga mi kuri safta is-safta kuga unato em furtama saf den efo devana saf egota tartib mi mihuriha kanta tekiwes mige sawaba dharmaya tafatu gen dana kame e alun men emme sawara ginan adoha hadisen wenno mi jamaatuga kura ekahirikon kura namada vore jamaatuga kura namada 27 daraja ituru wegen ve em 27 daraja ituru wegen da hinduga mige miyosanikka ebe tafaatke ebe jehe tafaatu eki gintitaka bahalan ebe jehe ingeto gintitaka bahale vidan egotum balaruga misalaka miskituge mi jamaatuge namaduge furtama wagutuga ingeto bangi gowa furtama kureve jamaay e jamaatuga issafuga kurumaka e jamaatuga namadu kurumaka adi e jamaay nime fahum wakin ehen jamaate fahungos ehen jamaate ge kurumaka adi nuata wakingos ekani kurumaka mihuriha ettiges tafaatken annan deha mehegota mi kurin denne wihen mi 27 daraja ituwegen da hinduga eba ade ekkada safuga ene libe hisabu ene hunnan libe hisabu imam mihaya dimay fahatuga idimaluga hure vijja libe sawaba adi
ಫುರತಮ ಸಫುಗ ಹುರೆ ವಿಜ್ಜ ಕಮ್ಮುಗಾವಾನಮ ಲಿಬೆ ಧರ್ಮಯ ಅದಿ ದೇವನ ಸಫುಗ ಲಿಬೆ ಧರ್ಮಯ ತಿಮ್ಮನ ಸಫುನ್ ಲಿಬೆ ಧರ್ಮ ಮೀಗಸ್ ತಫಾತು ಅಣ್ಣಾಣ ಇಂಗೇತೋ ದೆಂ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಎ ಜಮಾಯಿ ಫುರಿಹಮ ಲಿಬುಮಕ ಜಮಾತುಗೆ ಎಬ್ಬೆ ಲಿಬುಮಕ ವೆಸ್ ತಫಾತು ಅಣ್ಣಾಣ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಕಂತತ್ತೇಗೆ ಸಮ ತಫಾತು ಅಣ್ಣ ಕಂತಕ್ಕೆ ದೆಂ ಮಿ ದೀನುಗ ಮಿ ಕಿರಿತ್ಮ ನಬಿಯಾಸಂ ಸುನ್ನತುಗ ವರಬ್ಬೊಡ ಬಾರವಳುವಾ ಫಕಮೆ ಫರುದು ನಮಾದು මිසාලක අලොන්මෙ මිසාලක තිම්මිහුම් අලොන්මෙ තිම්මිහුම් මිදණි මෙන්දොනමාද බංගෙ ගොවීරුක අලොන්මෙන් තිබි මසක්කතගේ තෙරේග දැන් මේ حالත නියා කුරි ගොතුන් ඒ වගුතකන් අලොන්මෙන්නක නිකුමෙන් දෙවේ කන්නේ ඒ වගුතක ඉංගේත දැන් අලොන්මෙන් කුරන්තිය මසක නිම්මාලෙම ෆහුග මේ නමාද මිදියේ නමාද දියේරුග වුදු කොල්ලාගෙන් අරාෆ තිම්මිහුම් තින් කන ජෙහිලාෆ නමාද කොල්ලන්නේ ඒ ගොතෙන්නු ඉංගේත ඒ حالතුක සුන්නතුක බොඩ බාරවලවා ෆමෙවනි අලොන්මෙන් තිම්මිහුම් නමාද කුරා එන්නමාද මේ කුරංගුලනි මෙන්දුනමාද කුරම් වෙවලනි එහෙම වෙච්ච කමුගා වානම අලොන් මෙන් තිම්මිහු ජමාතෙන් හදාගෙන නමාද කුරාෂේ حالතුක ඒගේ සවබුන් එක්කල හතාවිස් දරජේ බලිබිගෙන් දෙයේ දෙන් මේ එහෙන්නමස් අනේ සුන්න නමාතවක සුන්න නමාතක බලයරුක සුන්න නමාතවක ඒබ තෆාතකෙන් ආද මිසාලක මේ රමදාන් මහුග අලොන් මෙන් ආමුගතෙක්ග මේ දමු නමාද ඒබ කුරන් ජමාතක එහෙන්නතෝ තරාවිහ් නමාද රමදාන් මහුග ආමුග රමදාන් මහුග එකනේ කුරේ නම තරාවිහ් නමාද සලොන් මෙ කුරණි ජමාතක එහෙන්නමස් ඒ වකින් වසම කුරේවේන නමාද දමු නමාද සම වකින් වස් කුරේවේන තරාවිහ් නමාද වකින් වස් කුරේවේන එහෙන්නමස් එතනුගාවස් එක ජමාඅතුගේ එක් කුරුමුගේ බේනමකී එක්කල මහුගේ ඒ මස්සරුගේ ධර්මයා සවාබා আদি ජමාඅතුගේ ධර්මයා සවාබා මි හුරිහා කන්තත්තකින් ඉතුරු කුරුමුගේ නියතුක කුරවේ කමේ ගොතුග නුවත මි මේ අලුකමුගේ වෙට්ටෙක් ගොතුග මුලි මාහවුල් බදල් කොල්ලුමුගේ ගොතුන් කුරවේ කන්තත්තකේ ගොතුග කුරා කමෙගේ එහෙන් වේ මේ ඒ حالතුගේ මිසක ඒ සුන්නෙන් අලුකන් ඒ ખાસ ගොතෙක්ග රමදාන් මහුග තරාවිහ් නමාදු එම තරාවිහ් නමාදු ජමාතුක කුරුමුන් හගීගතුගේ ධර්මය සෝප ඉතුරු වෙකෙන් දෙ මානේ කි ගින බයකු එත්තනෙක්ගා තිබෙගෙන් අල්ලාහ් මතින් හඳම කුරුමකා එකනි එකක ඉඳගෙන් මේ තනෙක්ගා ඉඳගෙන් අල්ලාහ් මතින් හඳම කුරුමා හුන්න තෆාතු අන්නාන් එහෙම ඒ තෆාතු එවස් ෆෙනිගෙන් දාන කම දෙන් අනෙක්කමක මේ සුන්නෙන් අලුකමගේ තෙරේගේ හිමනේ මිසාලක සුන්න නමාතවගේ තෙරේ හිමනේ කම තঈදු නමාද මිසාලක ईद नमाज की सुन्नत नमाज එහෙන්නම ईद नमाजुग ධර්මය සවාබ තෆාතුවේ මානේ කි සුන්නත් නමාද के කියාෆ එක මානේ කාදෙන් අහර නුකුරිස් රංගලවානේ මස්සදෙන් නෝනේ එහෙම් පුණේ වරුගේ කමෙන් නුන් ඒකේ මානේ के කුරුමුගේ සවබුන් එන්නේ ධර්මය සවාබ ලිබේ අලොන්මෙන් කුරා කොම්මෙ අලුකමකි මේ ඒගේ සවබුන් අලොන්මෙන් කුරා ෆාෆත ෆුහෙවිගෙන් දාන කමෙක්කමුගා බයන් කරවාෆේ එකන් අලොන්මෙනේ වෙගේ තමසායක වුදු කුරු වුදු කුරාරස් ක වුදු කුරුමුගේ වුදු කොම් ෆුරිහමේ වුදු කොන් නිමේරුගේ එනේ මේ වුදුගේ ගුණවන්තකුන් කුරේෆා ෆාෆත ෆුහෙවිගෙන් දාන කමුගා බයන් කරවා හදීස් තෙන් බෝරි හැම එහෙම්ම වුදු මතිග හොරගෙන් එන මිස්කිත දායර ගලා කොම් ෆියවලක සවාබ් ලිබේනකම් බයන් කරවා ෆෙම මේ සුන්නෙන් අලුකම ෆරදල්කම ෆරදු අලුකම කුරන් අලුන මිසාලක මිස්කිත දනි මිස්කිත දායර අලා කොම් ෆියවලක සවාබෙන් එබලිබේ අලා කොම් ෆියව සවාබ එබලිබේ අලා කොම් ෆියවලක කුරේෆා ෆාෆෙන් එබ ෆුහෙවේ එහෙම වෙජ්ජියා මි ධර්මයෙන් එදිගෙන් අලොන්මෙන් කුරා කුරුම් වෙස් මීගම තම ධර්මයක තෆාතු අන්නානේ කමෙක වාහකම දක්කනි එහෙම වීම මි සුන්නෙන් අලුකන්තක ෆරදු අලුකන්තක ධර්මයගතුන් හැම ෆුදේවරිගේ තෆාතකෙන් අන්නානේ ඒක හුකුම ගතුන් බෙලිකමු ගාස් ඒක මානේ කි සුන්නෙන් නමාදේ සුන්නෙන් අලුකමේ නුකුරෙවමකි කොම්මෙන් එන ෆාෆරිවාන කමෙන් නු එහෙන්නමස් එන කොෆිකමු ගාවනම ඒක සවාබ ධර්ම ඉතුරු වෙගෙන් දාන කමෙ දැන් ෆරදු කමෙන් නු කොෆිකමු ගාවන ෆාෆරිවාන දැන් ෆාෆරි වණී කිහාවරකත්තෝ ඒගේ ෆාෆෑගේ මේ බර්ධනකී කිහාවරෙත්තෝ ඒ අලොන් මෙන්න වසන් කුරාකෂෙන් නේගෙන එහෙම ඒ තෆාතු මිගේ තෙරේක අලොන් විස්නාලෙන් කියන්නේ අදමකෝ ෂේඛ් මහමුද හමිදාල වහක කොඩේ චේතුරු කොල්ලන් වරෆුරිම බයන් කුරවි සුන නමාදා මේ සුන්නන් අලුකම ෆරු මුහරි තෆාත් මිගම අලොන් මේ විස්නාලෙන් ජෙහෙ එමෙ මුහිම එක්කම කි හගීගතුග අලොන් මෙන්න ෆරුදු නමාත කුරවේ ඉරුවස් අලොන් මෙන්ගේ මේ දුනියවි මේ හයාතු අලොන් මෙන් උලේ ඉරුගා එහෙම මේ ඒකි මිහුන්ගේ හැම විස්නුමා මේ අලුකමුගා මෂ්ගූල් වේ මින්වර මානේ කි කොන්සන්ට්‍රේට් කරවේ මින්වර මිකංකන් තෆාත බවේ එහෙම විම අලුන් මේ සුන්නන් අලුකම ෆරුදු අලුකමුගේ මේ තෆාත තන් හොරිකන් දන්න හාලුග වෙස් නියතෝ ෆරුදු අලුකම කලුන් මෙන් එම්මෙන් හැම එකමුගේ zimma අලුන් මෙන්ගේ බොලුගේ ලිෆායි බවේ එකන් අදා කුරන් දෙන් එකන් අදා නුකුරණි zimma බරියෙන් වානේ එන්න මේ සුන්නන් අලුකම කලුන් මෙන්න ඔප්ෂනල් නේ ngeto ek maneki alumen beenum wa mihiayen ekan kurmuge mi enekan koggen ematiwari kama sawaba dharma hoda mi hennes mige visnam wi kamaki midenne fadan alumen busy hayatu golamun da hiduga fardu kantatak ekani algon men salame waware
nuwe dane ingeta hembima sunne kandata gina kurashi ingeta ekama ki mai nabiy sallallahu alaihi wasallam ummata bar wal wafa kam ingeta mi aslimi dimama kam ki sunne kandata ki hewkan farun kandata mi unikan ingeta geneve unikan fuubeddu mattaka labba fawa kam ingeta hembima sunne kandata hada kurun gina kurun de marun hitan eri mi wahake ham dannawalan de sheikh muhammad wuduge wahaka dannamu tiam ingeta mi wara mashhur befule mi sayyidun nawrasi mi turki wilatuge befule ingeta sharun sateka wana garunu ingeta befula ama tuppule irusuran feshigen mi befulage mi ane tafatu mi ma hawlum wes fenigin dia wahaka school mi ibtidai gawlu primary level gawlu wes mi befulage tafatu kan en kudinna wara boda fahaga wege edduhege mi dimawa kamaki kudin terega mi jiheni war bodu masale jege mudarrisun ekan hallu kuran diyama sayyid nawrasi vidal mi wani mi e mudarrisunne ustazunne mi timanne minge terega dimawegen ule kamike timanne minne do kollash mekan kan hallu kolla e jawabu mudarrisun engijje mi aadage kujjaku de mi qur'ana kamen nunka mi aadage vislimege kujjaku de ka jawaben nunka ehme wege e ustaz wadaගෙන mi sayyid nawrasige mambe fanna baddal kuran ngeta baddal kuran wadaගෙන sayyid nawrasige tarbiyata be hoton suwal kurafani suwal kurafima vidal wani ki keto waram muhim misal ingeto vidal wani sayyid nawrasige mamma vidal wani mi timanna mi dariful sayyid nawrasige baliwe in hisabun feshigen vihan den hama daimi ko wuduge matige me honda ingeta sunnen alukame wudu kurun gina kurun ingeta wuduge matige me da oni tangara na oni me habade samal ko deve kame kemi henne me sama wazifa gulwa be fulum sadi aham ko ngule hama ulwa be fulum sama mi hama wudu kurun gina kurun wuduge matige demi hurma kimi waram ma ekkan dibigen da kame den hisabun adi foduni kin ingeta bappa annende madukore vebe folo bappa ami bakari mi huyappa be bakari take mi faage wadagen nevi e anu kiga wadagen fennani ingeto mi bakarige agatakuge icche mi anehe mi nuhuluwe gota jassa forita ingeto wada ekkane men inge ingeto ehema egota mi fenigen eki kine kurak kibegen hada funna gotetto denne mi vidal woni timannage ingeto mi dari fulatti woni beenu men nuwe haram icche kantek ingeto mihen bakarita mi genda hinduga ingeto ecche hoyappan genda hinduga mi hunge mi dadumin takun hendayaruga dadumin takun e grass ecche ka efada kantateke koffane tive mihege ruhumen neti mihege mudalakun not mihege echchakun ka egen mi amdani hodaga not egen kiru mi darifula digen nalalu gutuka evvis ecche dariya dem beenu minnu ema sayyid nawrasi me fula fada be fula ka tuppule rusuram fishiga wegen die hagigato mi kamahit em alon aslu dannawalen beenu wahaki ki mi sunnen alukan detta alumen gina kurumaki mata mi heokamu galumen demitum masake kurumaki e hamekani allah ga ruhiwudi gatun alumen hamekani libe kaminu alumen gumuni hayata warabbudu bahajj virkam ves annakam ke ngetu danna Syalon hama Dharuma ya Savaaba ngedi alukan kurumuga wahaka dakkar sunnan alukan kamuga we nami sati faradu alukan kamuga we nami salum mimawdu wahaka dakka iruga Dharuma ya Savaaba ngedi alukan ekura iruga samalkan alwan hewen hama alukan kurma shekiya kauntatte kurmakun nofude kanne ge yaki gama visnanje samalkan denjen kantatte ke bore kanne enko egotum alukan ekura iruga me boda samalkan denjen kantatte ki ko baba ade alwan men kudi meste ne fadan alukan emme bodan alwan men samalkan denjen kamaki e alukan ki ei Allah ga ruhudi gatun men lib gatun ta kafra kam kam niye ikhlas teru mihe ka dakka qura kam gatun ne awun min tene wargina bay sodaga ekkore ehnemes enege sodaga kurumuga enege visnu mi wondani eneki deelati mihe ke mi honda babuno em hadis bas ful gas mi wondani yame do emme furtama naraken ellale weti mi honda terege himene sakati sodaga kongulu mi enen Allah subhanahu wa taala wahi qurbani timan ila tibaya devime mudalata namaskan tiba king he kuri ena bunane allah hadratuka ya allah miyala ibaila humuga heda kurime ila humuga mihuna dirati wime allah wahi koravani kadabta tiba dogu hadafi hinetto allah hadratuka enage gunawanta mi ene dekola hekide do hene do hedeni ena heda kuramundi eki kuranto
මීස්තකුන්ගේ දුලුන් එනේකී දීලති මීහකේ බොලෝ මට්ටක නේද එහෙම එකන් දුනියමති ගවනි ලිබිෆේ එහෙම අලුකමෙන් අදා කරුන් නේද අලුම මීහක මෙන් දිකොල්ලා මේ ෆෑසා ෆොච්චකි එහෙම අලුන් මෙන් ඉඛලාස් තරිකමයි කින් කොෆිකම් ගවන් මරබොඩ අලුකමෙන් ඒකේ සබබුන් අලුමනේ සවාබා ධර්ම ලිබිගෙන්ද එහෙන්න මෙස් ඒගේ බේනුම කීයි මීහුන්ගේ ෆරාතුන් මදහසනා හොදුන් කම ගවානම එකන් දුනියමති ගෙන ලිබෙන ශක්කන්නේ එහෙන්න මෙස් ආඛිරතුගේ ගෙවාන කමෙන් වන්න එහෙම අලුකම කවර බොඩන් ඒති බදලුවගේ මෙදනේ දුනියවි හම මේ ආම්මෝ මේ කමක නේද එහෙම දෙන් කුරන්ජේකමකි දෙම් විස්ලන්ජේකමකි එකන් කුරුමුග මයි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ සුන්නතුග ඇස්ෆාවා ගොත එකන් කුරු නේද ඒ එකලෙක ෆන් සුන්නතු මේ බයන් කො දෙවා වගත මිසාලක මේ සදගා කුරුමුගා වෙස් මීහග මොදලුගේ තිම්බාක ෆෙබ්බවරේ ඊතර සදගා නුකරු නේද ඒක දරිනට කයිච්ච බෙහෙට්ටු මිෆද කන්ත කෙලෙෆන් සුන්නතු සාබිතුවා කන්තත් නේද අදියේගේ ඊතර තිමා මේ ඉස්රාෆුවා මානේකි මේ තිමාගේ මේ අනේ මේ අතුගේ ඉච්ච නෝන මින් වර nget sodaga kurma fala kanta me ham gadi sodaga ta misale alum bala life kum gawan kommi kam nget alum wazifa ga ma holuga alum me kura kanta ta ko samdani hoduma kura kanta ta ko kommi ga gavis vi alukame gotu galgon me kan kore vidana kanta ta miri hatta diro not ka kura kommi kam ki sheikh vidali fada ehme en kommi kam ge sallallahu guri hodi gatun hoduma taka adi ege itwan ilahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge usul ta ko matiga sunnatu ko matiga kore vichi kam gawanama kuranjene era ngi gatuga ikam galu men nafrihim sawaba dharuma mi dharuma ya sawaba idigen mi alon men mi alokame kurairuga ma samal kan denje kandataka ituran alon men badala eruga mige terega alon men wara bodange balanje dekkun terikam duru heliwa ngeto e she nimas komisar kan ishare kore mi sadaqa kurumuga wahaka ishare kore viruga ema dekkun terikan himene gotan alon men evves alokamen evves kamen ekan koffe kamuga awani nam hagegatu ge indibem wa dharuma ya sawab uni vegente misalaka mi sadaqa kura iruga ves nota mi egotan hede kura irugas by far inge talon men fene rajyega sama mi by far miskittakun amugotegga hukurudu amugotegga hukurudu hukurum fabaruga miskituga beruga fene by mi tibetam mi ama fasa mi first rufiyaga nota 10 rufiyaga notu bondi hin fagen fenna komme kuda kudin tak ngada khasa gotega kuda kudin komme kuda kujjaka mi first rufiyaga note men dikkolla ten fene en hagigatuga ege sababun mi rangalo enen heden kurani ngeto kometa ves mahar first rufiyaga sateka notu kamuga ves nota 200 notu kamuga ves ama hedetta kureveni ehna mes e kureve hedan e kuri hedan ene libenwa sawaba daruma emme furihama gotuga libijje to eswal mi fedeni eswal ga jawab dairuga hagigatuga en libenwa furihama sawaba daruma ene ka nuliben sawabaki etanuga dekkun terikamen atuwecche hagigatuga egota sadaqaten alon men kurairuga kuram mi jeheni kanatun deeti watan nenge ha sirrunne hadis ka bayan kurwa fonnani ehem vejjiya enen ham kurevidana kametta ei misal ekamat tayyar wegen ena ekan wake heda kurumattaka sadaqa kurumattaka tayyar wegen ena mi annani ehem vejjiya ekamattaka enaya e anekaeves e hifami haeves nege gota ane kunnan adi e hifami haeves e kiha warekkan emme kodameno kiha warekkan nege gotegga deve kamuga wanama eran hagigatuge ek furihamat sawaba daruma lipigen dan den anekkamaki mi nabiyasam sunnatuga ekalege faano ek mi sunna namata gege kurama bar walwa sabab toge tere himene ekkame mi ngeto mane ki misalaka ena mi ge miskituga hama namadu kolla hunnane by far miskitum fennan mi dihe jahakan hayar nota dihe gadi bahakan hayar miskitan arafa den hama namadu kolla gos mendur waqti hende ane by far be fene mi ne kochito mi maghrib affa hoga misalaka maghrib affa hoga den hama namadu kolla qur'an kiya wala fir qur'an kiya wala fanekas namadu kolla qur'an ki mi kahada kotaka em egota vumuge sababum waate ki mi alon men insanunna ki wara zaateke bay shaytana abadu es masekke koramun dan insanage hita mi waswas veddeto masekke koran ehem wegen ta alon men mi muawwizaten suratege wahake de suratuge wahakes mi onnani bayan kurawwa ege tereges alladhi yuwaswisu fi suduri nasi minal jinnati wan nas em insinge terenyan jinnige tereng eba weye insanunge hittaka waswas waddade mihun eba uleye
emihunge kiban rakkaterika nota salamekkan devvuman edi Allah hazratuga dua kurumu gotun mi sura gine gine mi de surata adi ikhlas sura gine kiyumuga wahake kirit ma nabiy sallallahu sunnatuga baro alwa fawani misawp takattaka ehme miga dekkun terika nonna gotege kan kurumattaka bare gotun mangawani boda sunnatuga baro alwani sunne namata gege kuruman era gege getere kurimaka fennana ituru bayakune ta gege huluna ta fennane gege huluna fenumaki ege rangalu faale ಮಾನೇಕಿ ಗೇಗೆ ತೆರೆಗ ಗೇಗೆ ವೆಟ್ಟಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮತಿನ್ ಹಂದಮ ಕುರೆವೆ ವೆಟ್ಟೆಕ್ಕಮುಗ ಬದಲುಮ ಹುಳುವಾಲೆವೆ ದೊರೆಕೆ ಎಮೆ ಎಗೊತ ಬದಲು ಕೊಲ್ಲೆ ಎಮ್ ಮೇನನೆ ಅಸುಗ ಮಿದನ್ನ ಹೆಕ ಕೀರಿತ್ ಮನ್ನ ಬೇಸೋಸುಮುಗೆ ಇರ್ಷಾದ್ ತಕುಗ ಹುನ್ನ ಹಿಕ್ಮೆತ್ತ ಎ ಹಿಕ್ಮೆತ್ತ ಕಾಮೆದ ವಿಸ್ನಾಲೆಫ ಕಮುಗ ಅವಾನಮ ಅಳೋಣ ಮೆನ್ನಂ ಎಬುರೇಗ ಇಬರತ್ತೆಕಲಿ ಮಿದನ್ನ ಇಬರತ್ತೆಂ ಅಳೋಣ ಮೆನ್ನ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊರೆವೆ ದಾಕಂದತ್ತ ಕೆಂವಿಮ ಧರ್ಮಯ ಸವಬೆದಿಗೆನ್ ಕುರಾ ಕಮೆಗ್ಗ ಅಳೋಣ ಮೆನ್ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಬಲಂ ಜೆಹೇನಿ දෙක්කුන් තෙරක නෝන්නෙ ගොතෙග්ග එකන් කුරවේ ගොතක කුරුන් ඒරන් හගීගතුග එකන් කුරවි ගෙන්තානි දෙන් රමදාන් මස් කුඩතම් වම කෑර වමුන් අන්න ඉරුග අරුණම හිතන් අරණි හැම මිවාහකයගේ තෙරේග මී වර බොඩන් හැම විස්නාලෙන් ජේ නුක්තයකින් ඉෂාර කොල්ලාන මේ රමදාන් මහ ගාලොන් මේ වර ගින කුරාකමෙත්ත ගින ඛතිම් කරුන්දත්ත එහෙම ඛතිම් කුරායරක මාහිර කිත ඛතිම් කුරවිජතෝ नमाज किता खातिम करे विचता मिकाल गोतकन अन्ना नत एम ए काल कंदत को हम मिहारम पेशिगेन अरोन हम बेलन तेरेन हम समाल कम गेन्नम बेनु एफद कंदत कुन तुरु हेलि वाशे एये नूने एगोत वाद कुरंजे का वाद जहागन कुरंजे कम नूने मी की मी हे का वीवर कुन एमी के कन कुरीमा एनि मुनि एम एगोत कुरंजे कम के एम मी नुक्ता सम मी के तेरे हम इशारा कोल्ले අල්ගුන්න හම මේ වාහකතව තෙරන් සුන්නතුගේ වාහක සුන්න අලුකමුගේ වාහකගේ තෙරන් හම පාහ කරන එක්දී එක්කමකි ඒ අලුම කුන්න අලුකමුගේ මච්ච ලාසිම් වෙගෙන් වාකම නූනේ එන්නම සලුම කුරුම් මොළො ඉතුරු වෙගෙන් වාකමකේ එහෙන් නම මීහක හම සුන්න අලුකන්ත කුරුමුග බයිෆාර අලුමෙන් හම ෆෙනේ හම මුස්තම තෙරෙන් වෙස් මන්සර එහෙම හම තෙරෙ මිසවල් කොල්ලානම මීහක එනග මච්ච එකන් ලාසිම් කොෆි කමුග වන්නේ නම ඒ කොන්කාද කමෙත්තෝ ඒගොත ලාසිම් කුරුමකි එම ෆෘත්මකම කාලුන් මේ විස්නින්ජේ කමකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලුගොන් මෙන්න එකංකම් සුන්නෙක් කම ගොතක ලබ්වා ෆවනි ඒයිලා හුමුල දෙනෝඩිගම ඉලාහගේ හික්ම ෆොලෝ ඒ හම අලුගොන් මෙන්න රගලක නේද එහෙම අලුගොන් මෙන් එකන් අලුගොන් අමිල නෆ්සන් වච්ච ලාසිම කො නදුරු බොනේ නේද එකන් තිමන්න උමරුගේ එක්ගොතක සුදුලෙන් නුකරාන මෙ දුවා කොස් නේද එෆද ගොතක එකන් කරුම කිරගලෙන් ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ එදිවඩිගෙන් විනම ඊළඟ සුබ්හානහු වතාලා ෆර්ද් ගොතුක ලෙවිස් එහෙම අලුගොන් අමිල නෆ්ස ෆර්දගේ ගොතුක හදාගකන් කොම්බෙන්නවා nggak tuh, abad dino gak hukum kan episode kalau mereka batalin begini begini, vitri ki hama sunne ngalu kami kita mereka kamu gak mati ke demo hari kamu gak bilang saya Wisnu bahatan jeni hama sunne ngalu kami kau tuh pak, kalau fan hadis korban autiru ya ahlul Quran, Quran gak hendak ini tiba anu vitri kuras, memang vitri kurma ki hama sunne ngalu kami kau tuh kalau menge abad Wisnu bahatan jeni, deng gak macam timan amil nafsa lazim ko adi mige mahir ehin Wisnu menge baade tima ka amil nafsa ko macchen edem timanna mi ane hum amilla mi Wisnu mege baavwane hum kommere ko Qur'ane me vituri waram molu ituru wegen wa kam detto vituru matige demi hurma ki waram muhim kam ehnames mige nurakka dirikama ki aneka ga macchen lazim Qur'an hisabange baade bay fara bay me fara ene ka nokofikam gawane me ene ki haggomagun ekki bagen wa mi gotuga Wisna ඒනේ මි නේ මලාම එක්ක සුන්නෙන් අලුකමෙන් දූ කොල්ලාගේ නේද එහෙන් එරේකුන් දූ කොල්ලාගේ ඉනේ නැසෙතර වෙයිදා නේද එන රගලු කුරුමට්ට කනම එකම ඒනක මච්ච මලාම එක්ක එෆද එබ්බස් කමෙන් කුරෙබෙන් සබක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ ෆර්ද් ගොතුක ලබ්වා ෆෙන්නුවේ එහෙම මලාම එක්ක මොන එච්චි කිය එෆද කන් කන් කුරෙබෙන් සුන්නෙන් අලුකම නේද සුන්නතේ මිදෙන්නේ මිදෙන්න හොත අලුකම තත්ත හොය තෙරෙන් මේ දිනුගා අස්බාබා figuhi hukuma balaf kam kawanam sunne kan kamuga gotuga kandalu wafa kanta ashe animal mi adi ovenno to mi didennevi kala mi ehem mi hunnange bar wala faga nuwane ehnama sewanno to mi ramadan ma ga fahudi haga re alukamuga wahaka ga nabiy sunnatuga ebotenu to me gega hulunna goa hele viwahaka mane kege darumage baver ke sawab libigatu mattaka en hivwar levu mattaka kelefanu ke gega hulunna hivai qu anfusakum wa ahlikum nara tebamuga nafsutaka hulunna rakan salam kuruma bayan kurahma e halatu tafatu e mulin tafatu ichke istisna halatu kenede e aam halatu ge hukumen no gane mige me muhimmatan ko mi huna malama ko ingeda misaleka mi ilzam kurmuge Wisnumuga efra kandatta kuru de misaleka ham alun me Wisnage nuwana huri ha mingi iman tirkan evvar wane kam
horihaimenge takwa verikan evvaru anikamaga e visnu timage takwa verikama timage iman tirkan itura fahunna wagutegga misale kalngolu iman tirkan itura fahunna wagutegga mahiru iman tirkan evaraka nuhore dan ingeta nikankam galme mujtama gole ar visnen che kantat ingeta ehema eneves fursat denjene nasihat teri wanjene namad kurma farwa teri wa nguma fasa kalme dakan sunne namad tagowa ingeta ehema efara kankama de terega visnan galme men diri ole mikankamuge terega diri ole mijkam gawanama waran hama kamyab wanisha ade sunnatuge mi mawduke awande hono far fula mawduke maruna hama gina kantatte ade sanfaha kore dan henna sama nimala wa chief ati hama debe fona sama program bayar wadagan tiede mawd matata ka war boda shukur dan angeta ade miyaduge handuma program galgo me mi wahaka dekki sunnen alhukamuge Savaaba Dharumaya gule gotun ade algon mennan hama miyaduge program go faha korege midiya kamaki algon menna lazim wegen wa kamek gotuga rasmi kon hama algon gotak nuvisni kam go wena me sai algon me kurun molo ituru wegen wa algon men hama kurun ekamattaka bar walan jehe kameke gena sunnen alukanta kurmaki algon menna de duniyage baajerikan hodu mattaka muhimmu kamike hama ekane wajib balkanta shey nimalge waaka fulge spaha kore pada algomenge diriwolma kantatta miyadu mi tartib fawa gota bala iruga hama ekane wajib balkanta kun algomenna salame bevene kaman hi kurun alonda hiwani war bodu kun hiyakan ham muge fursato bete algomenge diriwolma kantatta mi gotum bala am sunnen algomanta ginagina kurman algomen hama samal kan denge bejehe ade irad kurebiya algomen hama miyanna haftage handumage a program te genestenan a mawduka ka kiga miyaduge program belle viti suriha befonna war boda shukur danno